سلاف وريس تماشاوان هيجا ام ده درسا كردي ده دي سال پیش بری وانا تماشاوان هيجا ام ايرو دي سال لسر ليكري كردي بسكن هوالون جيب خيراتن چاوانا باشن هون چاوانا باشن خودی جوازی سر چابه ماتن بله مگو چه مگو امل سر ليكري كردي بسكن ده درس ابوري ده ما دما بوري یا تدایی هم سر بسکنی بون اما ایروجی بچکی اما بکرتیل سر بسکنن اما دیسه مینا کابدن و اما چنا السر ناوا هنگی بسکنن ناوی لگور دما بوری چاوام نوات کشینن الی استخوازم درس بوری و چه دهشه و دمایا اجوا دیسه پرسابکم دما بوری یا تدایی از میناک نجا خوازم الویدا پسکریک تونه ایشالله هی حسن پسکریک هیا Özkerek tüne ama tüseki merak tıkımı. Kerem ki. Yani tünaha mesela devli mecberde. Belki keseki Türk dersame iki göhdar dıkın hene. Ezdirim acaba farka dema naha u dema bori da te çava tam zümera ve derse fehim Ez kurtiye zemine ki öyle bejim. Mesela bejinçe في ليكرا كما هي دبيجين شيء عند بيجين برن شيء kesmek yok götürmek ha برين أزواج بنويسم أو برينا أم كارم بيجين برين ما قلت شيء kesmek بله أمل سر برن بسكن حسن ما قو دما بوري دا جلك بيفي كردي ليكر بشكل كوكا خد سكن يعني بيفك تننا وكتش وكا مثلا برن ان بيجين شي ان بيجين بر يعني بيفك تننا دما بوري دما درباس بوي يعني بوي باشا روجي بر انجن بيجين شي هات انجن بيجين شي چو كنت قلت شو فيدر تبي وقت تشتكنينا أم زانن كوتشيا دما بيشيا بوريا دما بيشيا عنجي دما بوري هذا الفهم كر حسن فهم كر ايدي جبوي و دمي دي هريكي بيفك واهية مثلا ما قلت مثلا بر ان بيجن شي دبر ناجن بيجن د بم سريبي دهات دچیه جبوی دمان هم کردیم یعنی جد بجم از دچم مثلا او چون بود چه دچم به لیکر هات به وی شکلی تنه تیب کارانی امن کارنش بوی نه ام بجن از دهاتم یعنی از دهاتم دیست به پاش دما ام بجن ولی چه دما بودی دما نه یعنی ترکی دد بجن چه geçmiş zaman hikayesi bejin az dahatım de zaman dur dehne hem naha heye hem jiya paşa heye az fazım Türkiye'de ben geliyordum ya geliyormuş geliyordum hem tekit bejinçe ve şimdiki zamanın hikayesi dahatım yani burada mesela hem geliyor hem yor ya zamanı naha hem de dum ya paş mesela tekit be geldi hem bejin paşa ne yani dama buraya geliyor dama nahaya geliyordum her dikte de her bejin şimdiki zaman hikayesi Kürdice de azha az de çum تبيجي جبر كوتشوم كفن بو دوجي جبوي دمانها شوابو هر دو زمان كدني ده يعني وكبه بتركيبه şimdiki zaman hikayesi لي وقتی كنت جو از د چمپيفك د به و ليكرجي نلغورا دما بوري بان دجين اف نهايه Peki kudu zaman varın kelaka ha ve cevabı دو zaman مثلا بيجين مثلا از د چوم د چوم منگو چوم zaten boy dama buraya ne mi ya? Tamam. U döjiş boy dama nihaya. Em çavu yani de dama peşi de min devamı ev kardıkır. Ne careki? Mesela az çum careki az çum. Le az mesela az çum mektebi careki. Le tibi az de çum mektebi yani az. Kare berdavamdık ya. Bereda yani berya iro. Mesela salede car az çum. 20 car sad cari az çum. Yani çunamin ne careki bu? Farka dıçu ve dıçım. جبوي مثلا دچو دو zaman hani yani dema buri de demanha yani bejin geçmişte şimdiki zaman yani Türkiye bejin şimdiki zaman hikayesi. Niye kadı bildin mamosta? Mesela bejimçe
دکار برای من دخواست من دخواست الفيدري واو هي من هيك باقي بكل من يعني من دخوار ام بيجن خوار من خوار بري دمابوري من دخوار دمابوري ده دوامي نجاركي نويا شكو ابناكي جيش بوي دما نهايه مثلا از بيجم از دچم يعني از نهاجي دچم وجبوي دما فرهجي تاني ما جو كردي ده هم تركي الجور تركي şimdiki zaman وجري زمان عينينا كنت أقول از دچم هم جبوي دما آوي ثانية وهم جبوي دما فره بس از دچم مكتبي هم أنفيجي كارن فين بكم يعني بتركي şu anda ben okula gidiyorum وهم جم كارن فين بكم ben her zaman okula gidiyorum yani ne iro az devamı az kondavanakım az dçim mektebi وفكر yani Kurdi كنت أقول az dçim hem geniş zaman hem şimdiki zaman فهمت ها من د أفج دماغ فره عن جيا نها وخوار جيا بوريا يعني دما بوري ده من أفكار هر دم ذكر نجارك شيء يعني تريد بجديور شمدي مثلا ben okula gidiyorum ne zaman şimdi لكتاجو gidiyor dum بري her demdi bu aman hanabi أو تشنينا كان جدبو دما بوري ده أو دوام ذكر نجارك يدهات يكرن نويا تبي okula gittim carek ya tبي gidiyordum gelek car Yani em dikarın bejin ser sıfırın xwarin dixun. ha em ha Ona yani demem anhaya le tبي مصر في xwarin dixwar من xwar من ser sıfır xwarin xwar bere şu demem bori من dixwar bere de gelek cari yani em bejin mesela ev bile dema berebi ev dema buriye ev jin nihaya نها أفجي بيشروج مثلا بيجن وقت كتجو من خوار جاركة اللي كتجو من دخوار هذا أفهمية يعني بيشروج حميد خينا خدا اما پرسوان چابه مثلا پرس دم بوری ده مثلا مری چابه پرسی بكردي دي سه شكل برسي هنا خازن ناخذ زي السبسين بكرتي جوله بيجن مثلا بيجن ذات بدفكي بي ام قالك جرا بجوتني بشكل جوتري ام ددنا فهمي مثلا بيجن تهاتي يعني الفيدري معناه بتركي تفكرني هم جلدن شدبي هم جلدن من مثلا بيجن حسن تهاتي جمن الفيدري مش فكرين حسن سنيان ما جلدن اما از بيجن حسن تهاتي جمن يعني سنيان ما جلدن من دفي افيكا يكدي ام بيفكا ماي تشيتكن ام بيجن ما تهاتي اف ما بيفكا برسيد كردي ده وكيدي بيفنا تشيت بي مثلا بيجن نافيتا تشي او تشي زاتر هر دبل كدري بي معناها بي برسا يعني جي تشما انجي كينجي انجي كي اف برسي مثلا بيجن كي هات او كي معناها برسيد بله اما باشي روجا كدي لسر برسان بسكنن بله از ما جو دما بوري امي هفوك نجوا برسن تكي ما بلاكر مجرخه تذكري جات هفوك كي بيجا كو دما بوري دا چه بو بي از سو جوخرا چکم بستینم تش ام بنویسن kaçava çe بي ازين سبه Ama bori dema bori. ام بنویسن از الصبح جخوره چکان بکرم بله بهما غلطية قد فرده هيا بله ناجها مثلا قلتي چه الصبح كنجيا جبوي دماوري نويا از الصبح شخورا چکان بکرم چک چیه توازم پرسم جوا چک قلسم چیه yani ceket. جبوي جلان جاكيت دي نويا Ceket. Ne var? لا بله چک ام کارم بيجي بقشتي جلال Cilan. Gişt hemu. چک بتركين بيجن چه البسه و سلاح كنج انا ام تخوازن بيجن في معناها في بيجن بسلاح جي تي بكاراني نويا سلاح يعني بل الهرمنا جبوي سلاحا بيجن چك مثلا بيجن چه بتشك ورختي خو غريدان چك ورخت يعني جوا مساله كبر بيزن وان جهداري بيكون زعما الرخت جي ام كارم بيجن جبوي جرجول انجي او تشكو سلاح مرمي في شكل خصنا نعمل تقول نواري شي رخت ام كارم تركي بيجن شارجور تمام كمل بيجي تشكر بغيدي بفار سر سلاح السكن لا
يعني مجارة ما نسي لحو تشكن بلي كردي تشك بهردو معناجي تي بكارة مثلا بمشكي خل خكرن يعني تركي البس اللي مجيدن أنجد من تشك ستاندن من تشك كرين أنجي بتشكا أم شردكن الويدرجي معناها سلاح هذا بلي ما قلتش أزي أم جفي زانن كو أف جبوي دما بيشروجي هاتيه بكاراني أزي بله كو أف إيه كتي آن وي آن دي كده نفس أما هنا كانوا أما يجي بيجن درس بيش عمله أف جبوي دما بيشروجي تي بكارانين أزي بكرم نجبوي دمانو إنما بوري أتخازم جهات ميناك كديب ده يك بشكي دقات لي بفكرة كرمك از دو چوم جمع هوالي خو أم شيء بنا ويا أس بله أس دو چوم جم هوالي خو بله ما قلت شيء أس يعني جهات دو أتخازم دو بنويسم دو كنجيا معناه شيء دو دün يعني دون تركيب بيجي ama mesela do ev he هرم جار ناجي جار هرم تن ناجي يعني. هي نابيجن bele دو هرم نابيجن ده يعني ده شيزان ده بيجن ده دبيجن يعني ده بتشكي ده ده onun yani onun. هرم معناه أونجي هي تاني ها. للجور هرم الجور جوتنا بويجا يعني جنب بيجن الجور هناك زرافة تيجو هرتن براستي للدو دو يعني تيجو هرتن أما ممكن بشكل ده بنفيسن يعني دون روجا بوري الهرم نبيجن روجا تشيني الهرم نبيجن شفيدي يعني روجا شفا بوري فيش دورم بيجن چه بيرد بيجن أما يجي بنفيسن معناه هاتي سر بير كنجيا بريادو beri. ندو برياوي أم تركي چيه dün değil ersi gün evvelsi gün gibi am karım bejin evvelki gün. بله evvelsi gün ده بير صلاجي مثلا كرديم بيجن صلاة چی نجید بيجن هنگ بيجن بارجي بيجن بله. بار بيرار. صلاة بوري برياوي بيرار Şeyler. برياوي بيجن برتر بيرار Bertir. Bertir. يعني حتى بيرتر بنادر بيرار. بالصالة كيف كان Tarın. بله كرار. برتر بيرار بله جهاد گوچه گو از دو چوم جم حواله خوا چو ما قد دما بوريا نوعا بله. چو وما جبوي شخص بيشي اس چوم جم حواله خوا ما قد جم كي جان جم يلماز نا جم كيا Yanın. نا ارم تركيا ام بيجن چه yanında dise معنيه هنا dise ام كان هم معنيه هنا ام بيجن بالجي جمجي Hel cem yanında. Helji dibêjin, cem, anjî, bal, tê bikaranîn. Ku hevalê xwe hevalê em ji vê zanin ku kê heval, jina an mêra, Hevale. ez çû becem Jin? hevalê xwe. Jinne ne? هاي Hevale. ميرا ميرا Mêra, zilama. Çima zilama? Ji bo Ku ez ê. bêjim yekî re, mesela ez bêjim hevalê ti çawayî ew jina. Mesela ez ê bêjim te hevalê ti çawayî, ez ê ji Hesen û Cihat re bêjim Hevalu. hevalo. Anjî hevalo, ne ya? Bele jinne ne yani? وقتی کو وکم گویی دهیتابه ده ام بجن حواله جبوی جنا لی وقتی کو ترکیب هبه حواله من زلامه میره مثلا کوجین باید میگوده حواله من Bele. نه Valla mfam مثلا ام کیو داری بیجن تری دبیجه از دبیت تقولیز بالبله تما تزینی از ما تما حتى صابم الدنيا تيا مني از يتما از يتا يتا كوغوتار اس ا ت جنبو افي كود بي اف اي اي ما موستا اي هبويا ده تركيبي ده هبال نعم ده تركيبي ده اي جبوي ميرا ا جبوي جنات بكارن مثلا مثلا بيجن شيء ان بيجن كچا من نا انا بيجن كچي من ان بيجن كوري من انجي لاوي من جبوي زلاما اي جبوي كچاجي جبوي جنا ا تي بكار اني بله میناکات پر خوش بو حسن تشکانی میناکی جو از دبیجم کر از زمانی کردی هین دبم ببیجم دبه کاز بنویسم از کردی کردی زمانی زمانی کردی، کردی زمانی کردی. اوجی معنی دی از کردی هین دبم او ناکت شک تینی بیراوجی برنامه که دنیا تیوی هی نه بیجی کردی هین دبم لبلی از نینه نه کردی هین دبم کنگیز هین دبم آنها نه دو نه بیر نه برتر بیر نه صبا آنها از کردی هین دبم لکده ما بوری بهم بیجن چه حسن بوم هین از کردی هین بوم امی
rast bikin. Mamosta bunlarla ilgili birkaç örnek verebilir misiniz? Ez Kurdî hîn bûm. Te got şahsen kez fêm nekir. Kêja demê merê bê bûm Bû ez ê merak dikim. tê ku te got bû ew ji bo dema borî. Yani ew lêker ku bi şeklê bû hate gotin em zanin bûriye. Mesela dibim, dibe, wê bibe ev ji bo demên ha û pêşerojê lê ku te got bû ev borî. Çû, xwar yani ev lêker bû bî şeklî têne bikaranî. Belê me goçe ez Kurdî hîn bûm. Tu tam hîn bûye hesenan hindikî nîvco. Dağılım mı ne yavaş yavaş? Tu de elimê hêdî. Peyder. Yavaş yavaş hêdî. هيدي Hêdî Belê. te xwe de elimê te hîn dibe. Tu ji ber çi Kurdî hîn dibe? Mamosta yani merê varê bişxulî suya rabûm ez vî zimanê ez hîn bûm Belê. mê nikanî bibêjî. Zaman alimandî wextê dixwaze. Çikî wext dixwaze rast e. Tabii. Di rojekê sadekî ne? Tepê bixebitîm. Na Ev lazım. ez wêre ez neğîdîme. Dikarê mesela 2 sala de 5 sala de jî xwe hîn bike dixwazim. Lê ez bêjim yani hedefa te çi maqseda ji ber çi Kurdî hîn dibe? Dedim ki Kurdî ev zamaneke Belê. netice itibariyle öyle. زمان ما Zimanê. Zamanı dayıka me bibêjî Belê. bibêjin. Belê. Ji bo pêşî aslında her mirov pêşî zamanê dayıka xwe beelime. Belê. Dura çi zamanê deelime se bire beelime. Belê serbest ne? Ji milletê me re mesela dinêrim di Tirkiyeyê de mesela dereng de alimiye ama sebebe xwe zamanê Kurdî pêşî ne alimiye. Belê. Zamanê dayıkê ne alimiye, durayê de alimiye. Ne vî de alimiye ne wayî de alimiye. Le ortê dimîne yani. Ha nîvî de dimêne. Ji weka êj derê jî bû ji mizgeftê jî. Belê inşallah em pêşî mizgefta xwe hal bikin dûre. Dûre. Ne em erin derekî hal bikin em derekî ava bikin. Wekî te gotî te rastî dersek baş da me û belkî ji tevaşevanê me re jî pêşniyareke xweş e. Divê insan pêşî zimanê xwe hîn bibe ev belkî jê re yani bela teşbîh belkî jê re ferz be ew zimanê dî jî te dixwazê ku te hewl bidê ku derfeta te hebe te çiqa zimanê piştiye dayîkê re te beelimê ji te re pir baş e yani hem li dinya jî gelek feyda wê heye lê belê yê pêşî zimanê mader dibêjin ne em bê nivîsin zimanê mader zimanê mader çi ye mader ji bo dayîkê dibêjin ne ya zimanê mader yani belkî îro zêde nayê bikaranîn lê berê çêtir dihate bikaranîn di Kurdî de ser annê em bêjin gelek nav hene Tirkî dibêjin anne ana dil وكي Belê ana dil yani belê zimanê mader ana dil ana dil Tirkî dibêjin anne kurmancî seçar navê hene dibêjin çi mader jî dibêjin li herêmna herêmna dibêjin dayîk dayîk an jî dê ev cem hevdû belkî têne bikaranîn û li herêmna dibêjin mak mak بلا تشبيه بلكي جبوي حاجة حفظ جبوي حيوانات جرك جراتين بكرانين يعني جبوي دايكا برخك يا كهركت بيجي مثلا برخك شو جم معك أخوة يعني برخك معك أخوة مشت عن مه بشكلي تي بكرانين أبجي بكران بيجن مثلا دبیشه ماک قانون آنایست. آره ماک فرمانده. ماک فرمانده. یعنی ماک هیا بلکه وکوگوتی دوا پیوادهجی خود ده نشان. ادنه که و ماک پیوا لورتیه. بله جورتی. ماک هیا ام بیشن کافن پرت هذا بکارانی لبله بشتی کو ترکیب چیکی زده کده پیاسه ده kelime Kurdi خودی ام کارنینن جبیر دبن اون داره. بله گلسم دورات تجی. از یکی ببیجم. بله. هفته بوری. دعوتا دوتنامه من بو. هفته بوری. هبو. هفته بوری. بوری. به از چوم دعوتی. آنجی. هبو. ما دعوت کر. ما دعوت کر. بله لیکر هبینه ویا. ما دعوت کر. تدبه هبو. لیکر جی. کتگو هبو لور لیکر نینا. هبون ام کارم بیشی ناو. بله. بله. هفته بوری. ما دعوت کر. شکر امزانن کو اف دما بوری. بوریه. بله. ما گوشه یعنی وقتی کو دمان هبین بیشین ام دعوت دکن. آنجی او دعوت دکن. آنجی تو دکی. الناف نبى ما مستحيل يعني هبو نبى الناف نبى يعني. بري ناف جدي بي نعم ما قلنا هم سر شتر لكراسة. لكراسة. أخو ناف جدي. بله. أما مثلا بيجين أزمة مستبوم كنجي دما بوري. أو أما تري ما مستشيا نافا. خوازن ما قول لك. زادم دوين هفته بوری زادم قول
فهم كرني بوري كي جي امزح دما بوري يعني يعني تشدوك بس حفتها بوري ازي شما مكتبي تشدوي بله حفتها هفته بوري بوري ازي شم چنا بنا حفتها بوري از شوم از شوم بله ما قلتش ام السر هناك دما بوري ام ساكني استخوازم كو تشتكي ومي برسنبن الفيدري درسي خلاص بكم ما ميناكي خوش بستاندن حسن ما مستقبل تجي ببيجم بلا تشكي بله yani kırtasiye keseki ku Türk bacıkanı zamanı kurmancı hisani بعلمه كاري بعلمي نبها ثاني يعني جبر تشي كردي بتشكيش تركي زحمتها ام بيجن دنك انجي تيبيت كردي حمي براس ان انا مش باشا هاتن تيبيت تركي ده حميد كردي ده جهنا اللي تيبيت كود كردي ده هين حميد تركي ده نين جبر فيكي الترك بتشكي زحمت ده علمنا كردي او زحمتي هيا ناخذتك انسان اما اللي كوزيده بخازي يكي تركجي دكاري بعلمي هنكي حرف ام فيجن ده اف كده بلش تركيتين انجي الجورات دبيوا بله يعني هنجي زحمات بش الوا زحمت مثلا بيجن ترك نزان بيجن كير خير ام بيجن الشير او بيجن شر عند بيجن شير او بيجن شير عند بيجن شر شير او بيجن اشتشار كنا كان بيجن شير بس تبيجي كده كردي خد هند بن تبي از تبي ورا تبي فرا او تبي فرا تبي ورا او تبي فرا تبي ورا او تبي هر او وين نادر كذا يعني جبركو او تركي او تلفظ آخر تلفظ ويج ورا زحمتي اللي بديك كو بخازي محقق كاري كردي هند ببي اللي بلد في بتجي احتياج بتجي جي او داخواس بيد ده تكو بله خواستن شنو بله تماشاوان هجا ام جهانا داوية درس أخوة برنامج عمل فيدري خلاص بو حتى برنامج كدي أمي دي ساب هوربن بمهنة خير خوشية ده بخاطري